Joko gagas serapit kejiki status yatim piatu bisa sukses ekonomi. Acara pernikahan. Aduh. Sehat, alhamdulillah.
Yang indah nih coba pikir coba gak keserap kepejikir tetapi sejati piatu bisa sukses ekonomi itu bisa sukses ekonomi itu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sekarang untuk mempersingkat waktu, insya Allah Iwantos pada dikawinkan baik. قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول